Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela abafundisi, ngiyabingelela komama, abosisi nabobhuti nabantwana abancane. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Igama nginguNokuthula Dube, ngihlala khona la eThembisa Ivory 2. Ngike ngakhuluma lo mfundisi during the week. Ngibuza ukuthi ngingathola kuphi ibandla eliseduze, mina ngihlala eThembisa. Umfundisi wasengitshela ukuthi likhona ibandla eKhafanteni. Hayi, ngajabula bazalwane, ngajabula kakhulu because bengifuna ukuze enkonzweni kodwa ngingakwazi ukuthi ngizaqonda kuphi. So ngase ngimtshela umfundisi ngathi hayi ngizobuya kuleli isonto ngoba leli sonto ngiyasebenza, ngizobe ngisemsebenzini. Kanti ngizolithola ithuba lokuthi ngize, ngavela ngathi angeke ngidlale ngaleli thuba ngizakuze enkonzweni. Mina inkonzo le ngiyithole ku YouTube bazalwane. Bengikhonza nami kwelinye ibandla, so la bengikhonza khona kwenzeka ukuthi bengikhonza ngiright eqaleni, kwenzeka ukuthi nje ngazizwa ngingasekho right, ngizwa inhliziyo yami ilambile, ngizizwa ngilambile kakhulu, ngilambele iqiniso noma kuchunywayo lenkonzweni ngizizwe ngicasukela lo muntu ochumayela ukuthi wayengasitsheli lento mina engifuna ukuyizwa ngaphakathi enhlizweni yami ngoba bengizizwa ukuthi ngilambile. Ngibrowse la ku YouTube, ngifune ku internet, ngizizwa ukuthi ikhona into engiyifunayo kodwa ngitholi lento, noma ngibathola abachumayelayo angitholi lento engiyifunayo. Kwaze kwathi ngelinye ilanga ngathola ubaba uNsibande, ngithe mangimtholile ngalobo busuku ngizange ngalala, ngalandelela zonke izintshumayelo, ngazilalela zonke, ngezwe ukuthi yabona le yiyo lento bekade ngiyifuna sonke lesikhathi. Manje ngahlala kulelizwi ubaba sifundisa lona, ngathi enhlizweni yami angisayi kule nkonzo bengiya kuyo, ngizohlala endlini ngize ngithole leli bandla ngoba bese ngizwile ukuthi leli bandla alikho la likude. Ngithi manje ngizofika kanjani le kude? Ngithi kodwa ngiyazi ukuthi uNkulunkulu uzoyenza indlela, kuzoba khona indlela la elizoba khona leli bandla la eduze kwami. Namhlanje ngiyambonga uNkulunkulu ngoba nanti ibandla selifikile kimi. Ngiyabonga umsa kaNkulunkulu, ngithi Jesu Kristu inkosi. Ngiyamthusa ke mina le ndawo ngikuyo angizwani nje naye, but ngiyaqosa ngizoba fast.